akapoteza maisha, atapakaza uzima. sababu ya nini? Kubariki. Sababu ya nini? Kugize impamvu hautii, ntabwo yigeze gukora. haleluya, Haleluya. kwa hiyo na mimi unavyoniona Uko muramba ni sikukunja mlango ya nyumba ya mtu, sinigeze mbele ya muryango w'umuntu kwamba niwe ndani nguo kugira ngo nibe impuzu au TV wala redio cyangwa radiyo cyangwa televiziyo. Hapana. chanzo ya mimi kukua hivi, Intandaro yo kugira ngo mbe gutya, mimi nilikuwa manake nilikuwa na wokovu wa mazoea. nari mfise agakiza k'akamenyero. Wokovu wa mazoea ni wa namna gani? Agakiza k'akamenyero kameze gute? Unaweza ukasema na mtu, Ushobora kuvugana n'umuntu unamwambia ndugu yangu, ukabwira mwene data, acha usharati, reka ubusambanyi, sida iko, sida irahari. ukiendelea na usharati wala uzinzi, Iyo wandanye n'ubusambanyi utapatikana na sida uzokwandura sida na utakufa, kandi uzopfa. na ukifa Kandi niba upfa utaenda jehanamu. uzogenda ikuzimu muri jehanamu. Badilika. Hinduka. Ule mtu unapomwona mara nyingi Ujye mu bahora ubona asiposikia mu gihe atazokumvira atapatikana tuna sida azobara sida na atakufa. kandi azopfa. Tumewaona wangapi Tubonye bangahe na kuwasikia kandi no tubumva ambao hawakutii batigeze bumvira wazazi, ababyeyi babo wala wazazi wao wa kiroho, cyangwa abatuye b'impemu. wengi wamepata shida. Benshi bandi baronka Na ibibazo. mimi unayemwona Kandi naramubonye na mimi ni mojawapo. nanjye nari ndi umwe muri bo. Ndani ya kanisa Mu rusengero nilikuwa mwimbaji, nari ndi umuririmbyi, soloiste, nari ndi mu usororiste nyine. Antonese yari indirimbo. kwa hiyo hali yote Muri ubwo buryo bwose niliyokuwa nayo pale kanisani arifise muri iryo torero kwa macho ya wanadamu amaso y'abana b'abantu ilikuwa vizuri, nari meze neza. nikisuka rasta, Mfise amarasa, nikipaka poda mayanja, nisize pudre n'antibo, nikijiangalia ndani ya kioo, ninavye mu kiyo. naona hakuna mzuri kama Nta muntu ndabona ko ari mwiza nkanje. nilikuwa nikiimba kwa kiburi. Ndabona ndirimbana ku mafyeri cyane. Kiburi kwa namna gani? Kwiganza mu buhe buryo? Mtu akinishambulia, Umuntu amanuye hapa uliimba mubaya, aha ngo warinje nabi, namwambia ati ndamubwira ati funga mdomo wako, kugana umunwa wawe. siku ingine hapana kunikosoa. Urundi munsi dukorera ku musi. Kesho wakiniambia tena niimbe, Ese bambwiye ndirimbe ninakataa. ntacyo nanga. Sababu gani? Kubera izihe mpamvu? Ndani ya korale yetu Muri korale yacu aliyekuwa soloiste mkubwa uyu yari sonoriste mukuru, walikuwa wananitegemea mimi. barije bari bizeye. Bora naleta Ntacyo nanjye ngare nisipoimba ntaririmbye nani mwingine atawaimbia. indabyo cyabari imbere. Na kuko watu wako kule ndani ya makanisa Harimo abantu batugeze gutyo mu rushengero wenyewe wanajua kuimba, bazi kuririmba, wanajipangianga siku ya kwenda na siku ya kuachia kuimba. nibo bihaherere kuza cyangwa gutaza. Hicho ni kiburi. Ayo n'amanyama. Kiburi Amanyama kilimuliza Nebukadneza majani cyatumye Nebukadineza ajya kurisha nk'inka miaka saba, myaka indwi. adhabu ya kiburi. Abana ingero y'amanyama y'ubwibone. Na mimi unayeona Nanjye mumbona hano adhabu ya kiburi, kwibona mdomo umepasuliwa sasa. umunwa baje bawucamo kabiri. Utasikia huko mbeleni. Uraza kumva ngaho imbere. Nilikuwa mwizi, Nari ndi umusuma mkubwa. mukuru kandi akomeye. Kwa namna gani? Mu buhe buryo? Mwizi wa fungo la 10. Umusuma w'icyacumi muzima. Nilikuwa nafanya nikibarikiwa na 2000. Naona mbese ngo n'ibihumbi 2000 Nilibarikiwa na 20. sinazagera 20. Inatakiwa nitoe 2000. Cyose akonaga ibihumbi 2000 Ya fungo la 10. icyacumi. Kuliko kutoa 2000 Kugira ngo ntange 2000 na bakiwa na 1000, ntacyo nsigaza igihumbi, ingine 1000 ndio natoa. ikindi gihumbi ngasiga gitanu. Kumbe Mungu anaona yote yanayofanya pamoja. Imana iri kurabona ibyo nkora byose. Nilikuwa mnafiki, Nari njyajya tunacheka, tugatwengana tunacheka. tugatwengana.
tunakubwira ngo uramuzi runaka iko na kiherehere kweli, arafise ubuyuwayi. manake jinsi anavyotembea anatembeaka kama kilema, ukunagenda nk'ikimuga na kuegea ngero nasemaje, akawafise mafyeri menshi cyane. na sana nilikuwa naye igihe nari ndi kumwe nawe nilikuwa na mtapa, ariko ndamuvuga neza, unatembeaka mzuri, ugenda neza, unaongeaka mzuri, uvuga neza, lakini maneno nitakayosema ariko utunze kumva. hata kama alikuwa mwimbaji, hata kama alikuwa mtu yeyote, aliyeingia kanisani, akisikia maneno niliyomsema, kesho hata ingia mkanisa, anasema ona wakie kule. yofumaguma hanze Urugero, tununue madhabahu, tugure igicaniro, tugure podium cyangwa igicaniro. watu wote na mimi tunaahidi, abantu bose natwe tukiyemeza, wengine watu watatimiza, abandi bose barashitsa, na madhabahu inanunuliwa, kandi n'amani na podium ikagurwa, lakini mimi ariko jewe hamna kutimiza. sinshobora gushitsa. Ndani ya kanisa mu rushengero nilikuwa